Ni muthenya urari wa gikeno kuri aikari ya kaunti ya Baringo thutha wa Nduriri ithatu Ilchamus, Pokot na Tugen kunyitanira na kuina nyimbo cia unduire ari ta njira imwe ya kuhunjia thayu. Kuringana na muthuri umwe uria uinaga nyimbo icio, augite ni kiha kuona andu aingi ni marariganirwo ni unduire wao na kuhimbiria maundu ma kuuma thi cia nja, kuria augite nyimbo nyingi iria cirainwo ni mbeu njithi itirahunjia thayu. Hii nyimbo tunaimba, hata tunaimba kuhusu kukutanisha watu, yani wawe kitu kimoja. Mwena-ini wake borothi wa maundu ma unduire kaunti-ini iyo ni ugite muthenya ucio uri utafanagio rita rimwe o mwaka urongoreirie kunyitithania nduriri icio ithatu iria kaingi cikuruhanagia na maundu ma mahiu, iria kaingi cikuruhanagia na wuici wa mahiu. Tukiendelea hivi tunaona tunaenda kueradicate hii mambo na violence, hii mambo na cattle rustling, na tutakuja kuwa pamoja, na niko na imani ya kwamba tunakuja kujenga kaunti letu la Baringo. Ona kuri oguo gavana wa kaunti ya Stanley Kiptis augite unduire ni uguteithia a Kenya kunyitanira ta uria kwari hau kabere na kuria aikari ya kaunti ya Baringo mateyaniria unduire uria uhitukitwo ni mahinda. Girifotera Kameme TV, rito riako ni Mwihaki wa Kamau.